Mauvoo kwanzia ya uliku na yua ni amwe kati wala ngumbanisya kwanzia ya ukubi nzama ya kulunga mituo na kukutana na ulusani ya ESCC ni adhanie kukunikila kanani adhanie kukunikila ni ataikoa ni andi ya ngova ya mbati nginya trilioni 11 katono imwe kabindani ka anene mama skulu manene ma secondary va Kenya National Schools me kwikwati wa kunengane Mauvoo ma account sia bengi sia maskulu mo sia kuibia fees kwi umundi ndini wa kidito cha kwa ile muvango wa serikali wa ndibisia e-citizen yuchama cha kutetea mabata maskulu sia secondary ni manyizi sia katikati kupet ni chalea na avyo na etambia ye na ne kanayu nzama ya magavana ye ndekeria ni kana serikali nene ikonga meandebi sia athokomi mauiti alamadi uthio muone wa masomo kana study leave kwa Mauvoo sokati wa angi ni na ukedia na na udhocha nyelito Irene Nyamai Kivuiyo cha Mauvoo tuyambisia Mauvoo maitunekana nzama ya kulunga mituo na kukutana ulusani ya ESCC ni adhanie kukunikilani hata ikoani ya ndi ngova ya mbati nginya trilioni 11 katono emwe ndini wa kikalo katikati wa maofisa nene manzama ino ya ESCC na memba manzama ya mia na haki mbunge nene kuyasa wela lodge na Ivasha county ya Nakuru onde nimetikilani le kuthoyumwa kwa undu ilovia sia ikoani yesi atomikie kwiweta kana kuma serikali ya President William Ruto yosa utongoi ekobete nginya trilioni ile katono inya na miradi ya ilovia ino ni yonekete kotiania na mwene kivila wanzama ino ya ESCC Bishop David Oginde zama ino yu yende kukunikila miradi ya vaumbeni yao yila yende ba Kenya kumanyondo ilovia sia mikogo ino inatumika kana kwao yondo itumikite ainena na andiki mama Mauvoo kukonia ketumi cha umbano wa hiyo Oginde no leani le na Mauvoo kana umbano huu ndi wako atia umbano wa President William Ruto na movia wako titasuma itutondelu mawikalo ndi ma President Musini wa ilovi kuneni ya kukonanua kwa maundu maulosa ni movia ni wako ti na kemwene kivila wanzama ino ya mbunge nene ya haki na miao ula ingini wa muyumba Tharaka George Murugara no wetie kana nzama ino ne yumetie kukwata mbau kunikiliyolua undu ilovia siangova itumikite ane serikali wala me ukwata kimba ukwisala kwa bitukithia budget ya ESCC Kivuiyo cha Mauvoo kavindani ka anene mama skulu manene ma secondary va Kenya kana National Schools me kwikwati wa kunengane Mauvoo ma account sia vengi sia maskulu mo sia kwebia fees kwi umundi dhini wake dhito cha kwa ile muvango wa serikali wa ndibisia e-citizen yuchama cha kutetea mabata maskulu sia secondary ni manyisho sia katikati kupet nichaliana na itambia hiki asa kanene yanda on the maineko no unduni o muandike munene wa chama kicha kupeta kelo misori enda movia wake somo umyo wele sembeange yodo wa muvango u aithingilila kanani vatonyeka maundu mako endese maskulu makavingi sokethi wa serikali neko sara wa kunyai cha ilovia maskulu ni kwa ebinda ila ya elite misori asia kwangelekanyo maundu mako koma ma amanyuga maithi wa monga miwe ni serikali ende ni asia imengwa tanio na ungami wa maskulu na yumo mayesi ni account siva mubia wake somo unukwenda na ake muandiki munene wa chama cha kutetea mabata ma alimunat wa baumbe ni Wilson Sosion no kadhi ya tambia muvia wa kisomo ya kwenda sima kaiba fees kwanza sia mtandao wa e-citizen maskulu ni manene ma secondary kana National Schools aina na kisisi kumweta Mauvoo va Kenya Sosion no wete kana na we kwati nzia idisi andibisia fees ni kuweta umelu na kusesea aseyiba mwana amanyiwa wala sio betandibisia mukato ile itonya kwithi wasetetu ni imwesa ibanyisyo ithi utena miao Sosion ona we ovono wete kana ona kutwika nzia idisi andibine lasima no nginya serikali yele siasia ina enende kwa vamwe undu ekathukuma komo yumba kafiani county ya Masakuro Batimboi ailiana na nzia ino aikulia ni ata skulu ikakwata ilobia sienda kuiba siendo kiwakanyo na Kesento county ya Narok Ledama Olekina hasa kana serikali ya Kenya kwanza yenda kubanga kana kila mundu ni muche ni wisi e-citizen ni chau hasa kana otiwo moloto unaumiwe ni muandiki mutene kama vyani wake soma Dr. Belio Kipsang ula unawete kana unu mwekati wa mibango ya serikali ya kweselia mauthokomi on the mayo mutandao ni wa e-citizen kenda kwa ile uthokomi kwa mwenende
yuma principal ma school on the manene ma secondary kana national schools mendekie manengane account sia school sia bengi ubisini wa obisamu nene wa kitengo chake somo twebikia omunde matuko thanda tu mamai uwakeli ngilile myongweli na inyam Kivuiyo cha Mauvoo. Mutongoi wa Azimio la Umoja wa Coalition Raila Odinga no tolile mute serikali kumana na mutoi kwa wa gas kesioni cha Embakasi musini wa Ilovi ola kubika bawu ando thanda tomatito ni thayo mwanza mema binyiye muno na angimbe wa maneli mena maumisie ainene akuya Kisumu kabindani kako bingwa muvango wa uthokomi wa kampuni wa Kisumu Water and Sanitation Company Limited Kiwasco Raila no weche kana kiko kini wona ni mutheu wa ubalukuwa mebia ya serikali ila yetikiliye kuthokomewa kwa kisasa cha gas ila yu ikuwetwa kana ni utena miao Raila yasekana kwema kuthoimwa kwa ubangithia na miao ya masoko kwandu wako bathaiwanza sia kutwaiwa kwa maundu amwe nicho ketumi cha mbanga ta ino ya Embakasi olokulie county yu ikase ikanda kubangithia masoko masyo kenda kusiambanga na kuendesha masoko kwandu wa kweta atandithia aingi uneni wa Raila uyuka itina wa mwene kiwanda kitekile kimia cha gas kwiyumilia wa mawisa mabo siku kulo makule ni mawisa mabo kune kilimadi CI max cha polisi cha Embakasi bosini wa Ilovi mawisa mabo nisimethito maimanda esililwa muonza kukonya mutuiko evo Derek Kimathi ulani wa mwene kiwanda cha gas Steve Kioka ulani umwe wa ene ikiwanda dereva wa Iloli la yuwe totaina iti mutuiko bala kuine soma nyikanu na sembi abo no kai kana numwe wala makwite kana numwe kati wala omme na inde mawisa ana mamuvia wako ikedia wailu wa mawithio lokonema ala yumambia kuunga mwia maikona na kunenga na license kwa kampuni uno wa Kimathi tena miao Kimathi asekana ni watumia ukulio kwe muvia wako longa mathoa mauta na mwaki wa Ipra anewe balua wako toa isi biasala no kwi mwaka ni muthelu ende kithito chake chavu nyanguka itina wa Ipra kuleana na ukulio wake mawakili mwene kiwanda kimya asekana kwa miaka mingi ba bethitwe garage inde kulio enene ni hata thithitwe garage o yangali na maloli ala makua mauta memoka na yume asekana ngali no yo inakwite gasi inesilendini wa garage yo utena mio Kimathi asekana itina wa Ipra kumubata balua wa kutwa isi biasala wa ngasi kizioniki wenwe kanie na yesi dedi wala ya wetie kana ti wailu na ti bailu kwa kwithi waneba kubi muno na enende na moeka ni make sioki cha muradi Embakasi measa kana kiwanda kiki na yote na miao indimo mana chende yako mathowesya ngasi na thowa wa ku na mana uswasya ngasi mbingi masani ma utuko wende ukwata Kivuiyo cha Mauvoo imwe kuma mitamboni ya Kamemeka NFM Woni wa Mukamba ni vyumwa wanini ngesiokeria ni Mauvoo mbeyange Kivuiyo cha Mauvoo. Mauvoo kuma kuye kauntini ya Masako ni kana atandithia sokoni wa Atala ni maendeano kai ya serikali ya kaunti ya Masako kwisala kwi muvia wa Kivuiyo uthinikie mo wa Kivuiyo nthini wa soko usu wa Atala mainena na Kamemeka atandithia ni maweta tamethi tuna ibinda yumu ya umantha Kivuiyo kabinani kala mema wiyani mo baikulia governor wa kaunti isu ya Masako mwandu wa Vinyandeti athinikie bata usu kwa mituki ila etonyeka Maendelea na ukuli gavana kuthinikia mbiliki ila yumite Kivuiyo wini yangalalia otondo wathanie nikana matonye ukwata Kivuiyo ni amwe maatandithia mayelesya mavata mo soko witu wina mathina maingi kitumia nanga bana wokie ku piesi nirate na round nyenyi thanga tukumola wokie ronji Kivuiyo kicha kumangalalia ni watu iye Kivuiyo kuma umundi ane omwana wa kusevya nini ila pipes sia Kivuiyo na tedai saona kitu kiende kwa Kivuiyo kialama na ina bwiti na Kivuiyo kinaende sana kuko bikiaju paina Kivuiyo na taitu nyene muthosia wa mboka atitha na thina mwingi munela wona Kivuiyo kiteku no mpaka waso uthio kamande chao uthio kamande Kivuiyo bala ukunya nika noti langile andu mboka thinde Kivuiyo kine project ya kumangalalia nitinemba atitumia Kivuiyo nela chokie cha lodge wanitewe kana pipes ni sia vandalize iwe na siamina vandalize wate ai saona any repair yende wote na witu wa Kivuiyo ni kuimba pipes ni sia vandalize iwe
kiwo cha kuma ngalalia kuga kisikione. Kivuiyo cha Mauvoo cha NFM kuma Matungulu kauntini ya Masako nitawa Juliet. Kivuiyo cha Mauvoo. Ngambe wa kwina kivuiyo kicha Mauvoo mwendo mwithukisiano no mukati wala ni kumbanisende kwanzia ya ukuvi nzama yang magavana yuyenda serikali nene yungamie misala ya thukumi mawoiti ala maendeto thiumwoni wa masomo kana study leave nzama ya magavana akana nzama ya kulunga mituo na kukutana na ulusani ya ESCC kwa dhana kukunikilani hata ikwani ya mbia ngova ya Kenya ya mbati yenginya trilioni 11 katono imwe na undu ilobya isu sitomikite ndini wa miradi ikiwa kwenye bandi ya Kenya na alimu anene maskulu sia secondary sia national level abandi ya Kenya kwi umundi meendeka kunengane account sia vengi ndini wa mubango wa mubia wa kisomo wa kuiba fees ndini wa maskulu akwesela mutamboni wa e-citizen sainya Kivuiyo cha Mauvoo kwanzia ya okuviendea na kwitu kisika memeka NFM Woni wa Mukamba nitawa Irene.